Tapi ingat, biu tersiksa berbiu orang yang mati dalam celaka bunuh dengar begitu. Nia roh tanya bunuh getarik dalam keadaan dosa. Itu biar roh pi sakit. Gesak dalam kafan kem. Tubuh ibungkuh. Iba bakubu ujian itu. Atetruk dalam kubu jaro meraba-raba. Tarabarat unun kan binti rumah tapi tanoh. Tarabarat uyakan perumah kan suami tanoh. Taraba uyukan ada kaso taih ia lohop tanoh. Taraba wadukan ija supri talimbut leon kafan gop balut papun melintang sion. Dengar taraba pakan lah intat tempat. Anak ada fu yang kubu. Mbak taraba kuburan wiun nimita dua buah rusuk mi cupit tiga cupit. Tap itu kan tap tuk kapku. Tulang patah-patah. Perut meruah, dada buka, utak awah, mata tusuat, pak luyak badan. Icupet di kuburan menyuruh mati dalam dosa. Anak terbanyak kamu bekem. Kem tak be. Muncul makhluk-makhluk yang hina amal kejahatan ijak saja. Mak. Getanyo saanya noti kalam kubu kepuik de roh langit. Roh balangit pertama ke kelam malaikat nyo kem tak be roh di pulang nyo langkafan kem ke tak. Boh ke dik. Getik udunya rel lam lubang mon beruhut. Mon beruhut nyan menyekena jak kalen. Tro utano merah newe uwi dia. Mon berhut di nanggro Yaman tapi hanat terpandang dah. Roh celaka kenan mandum rut lam ia lam dai. Kubu pi lam ia. Malam kelhe mak roh lamon tak bedah tak sawat tubuh. Ban takalen mak malam kelhe lih tanom darah lam mata dumi tubit. Nano cairan-cairan bandum tubit dalam punyu. Nyan malam kelhe. Bak malam kelhe nyan tak tubuh tu tadang gerak-gerak padu mete tak gesiram darah neraka dan nanuh yang tengah ju dari neraka kepu gesiram lang kubu ngat lumpuk asong malam kelima ngaji pajuh leulat takalan tu darah dumi rubuh brak bruk wak bruk rubuh lagi terubuh pisang lam ia suun takli daranggung ya Allah ya Rabbi pakan muno dep lon ya Tuhan menimpa siksa ya Allah nabi saat mudep idunya saat hana catah lima dak tamnya salah bebesan analik hana tetohowo tawo tayak lub lamun pajan tajak lom malam kelima banta kabih ipaju leula lam mata disud anu mata leula lemuri beula lam babah punuh ulat lam pusat lam badan diramil leula lagi tanyo kalen bangki lam kurung diramil leula takli daranggung ya Allah pakan muno nasib lu makin trip makin tubuh lu ni ipaju leula ya Allah kecantikan wajah lu nanale ya Tuhan hanapat mengadu dan sotulu ya wo ya lub lamun pajan tajak lom malam ke-7 sigadu banta tubuh malam ke-7 kumang punuh kuburan tinggal tapreh berutuh tum berutuh sekrek-krek sahoi pupa sawad takli ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Tuhan nepesapat balik ya Allah asongan tulang dan kulit nepaso rohnya seada nepudep seada lolong kena ya beul ke ibadat hanale tunggu kabeh hancur hana so bantu tunggu dakwa dak lub lamun pajan tajak kena leuh terakhir hana jak-jak lelehnya malam pet luh pet takalan tubuh lam darah mampung-ampung ulat cukup jai tak ada apa itu tubit-tubit damang lubang kuburan yang kejut na doa ya Allah ne pejut kuburin silun sabuh kubun dari syurga be nabi kuburin silun sabuh lubang dari api neraka gesiram apa oleh malaikat dari neraka mak lubang uyun tak ada apa itu tubit-tubit damang apa yo dalam bandum mangoh tung ujir ke tanah buah bak saya mula taklik teranggung malam yan ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Tuhan bantu lon ya Allah malamnya malam Jumat malamnya malam nisfu Syaban malamnya malam dua raya ya Allah nabi izin saat kulo long kena wa rumohane long kena ala ke wajud amalan ba anu ya Allah gebi izin la Allah malam Jumat ini malam Jumat rutin wa leh suara azan maghrib gedang ke pintu luar mak geklik gemo hana so kalon di luar gehai ketanya anu mudoah anu lon tatbid anu zat kalon lon kiban nasib lon anu malam kelhe le tatanom darah nganano malam kelimang mak mulat malam ke-7 mak berutuh malam ke-10 mak angu bantu anu beok kelon musiro keluarga alam rumah hana so baca yasin musiro la gekli ilwa tunggu jo oh gewo tan so paduli le urung ci bahkan kadang rumah Saudi pernah ada kun jamun hek tak kuptimang ro nama watika doa nyan narid anu watika sukses ji belum kamati ya jo doa
Getama ngurun si udalam hae le getun gema bau le baho gekun anu baik ke paling lun lagi urang lama dengar laut anu hana moho arah surau suput nom tapi ni ban sebelah mangat mak mumat bek sabi nom artinya giyu buat yasin tiga giyu mudoa be giyu juk sedekah ke fakir miskin melimar be giyu niat ke gaya tapi keluarga mesiro tanso perle paduli ana tingat deli kurun ci perje he tat bak petimang de Allah doa hai mak mutuah Puyang telake hana tapi mubeo yang lebih wah malam urayaan. Itanyo tengah tamat baju baru untuk dapat siap dengan dasu. Urung si itanyo lama pui ke roh ke langkapan duduk. Ngekli ane ka atu lon ki banting sa ane menimpa. Gasip lon ane gara-gara kah je beruji ane. Tilak semayang kah kakli ane tilak berkah kato ane. Pengaruh kah mandum ane. Kabantu ane beo. Hana sit so bantu akhirnya ketubiat samilang gekun dikre ane si kurang bulion ka lam kandung lon tapi ane hantam pernah lon mengeluh ane berjadi plah perut lon ane disunti bak tengah ruang si dua lon ane mu bulion bak ku pelahika ane de operasi ane mutuah olah lon mu jaga ane orang malam pijuat tubuh lon ane ban malam gerah lembedah bisusu ne dek lon peh bu sejuk lon top hugop lon peha pakan malam nyawa ne bandung na sopa duli le ke kamu raya tebe o han lon du rumah ne rata blang gop leak tupah semula ne sakit ki yang lon pingkui wate semula lon wo tata yang na sakit mak jawab hana ne krot kulit miang disentele orawa ne tuha tubuh putih o tenaga lemah demi mangal kutumung zare ber ngana pe kapajuhan Yuring si agam menanci rata bangunan gop ke kerja lauro tarik hergih cum bangunan patah papa depeh jaro-jaro itu nak lele gop tapi hana kepaduli demi kan walau 5,000 kejajan wate bunga tapi pakan tanyo malam kemenangan gowo bag tanyo handa peduli mogo akhirnya ketebit ngan e mataru lam dalo jalan gowo lam support ge mak gop tebit dari rumah nu mucahaya karena doa mak tanyo lam support buta oh lu dohana e gowo tunggu azio menimpa gedengar na urang buat babale yang kenan gejak ya mohon anu mutuah maka kampung na balai buat na dayah cukup beruntung dulu anu bantu anu beo mawa jih anu nyan imu doa ke mak roy ba ujung doa nai sebut doa ke mak tanya anu da bantu lon beo lon wa romo dan sabadulin imu doa la anu gop Allahumma ghfirli wali walidayya ya Allah pampun dosa lon dan mak ngayah lon ba ujung doa anu nyan muslimin muslimah yang kemak dan yang tengah dah kamu hiringan bagi dengar doa anak kau ucapkan anak terima kasih anak berdoa anak lon si kurang irmoh tapi hai tu pukun yang zikre anak gatakan anak kumun sapukan tapi tak tepu baca yang doa anak terima ngasih kepingan doa macam anak bersungguh lam tabiat bertegar dalam ibadah karena siro denek lang kubu anggopoh dan sodulung bila urung cik gata hai anu hana lebek sagai-sagai tak bubut mak sil gata karena catah ganzip gata awai gepoh mak ngayah gata lagi lon nyo anu lon hana di ibadat di mujudi orang malam catah gepoh ji anu awai gepoh lon pajan hang gepoh lon lene wati kamati ji baru pulang bak set azibnya lon tapi yang rasa baru tenang dengan doa anu go nyo ke udip urang lam kuburan jarang ingatlah bagi urunci yang kamu meninggal bek sagai-sagai krit walau 5,000 kan yatim malam Jumat siga yasin dan doa malam nyono dua nenek pahala putruk juga nyancit supaya aman dari siksa